дар зилзилаи пуршиддати ноҳияи ваҳдат беш аз 100 манзил комилан вайрон шуда, 250 хонаи дигар қисман хароб шуданд. Хабарнигорони озодӣ аз деҳоти офатзада мегӯянд, ки танҳо дар ҷамоати дӯстии ноҳияи ваҳдат 7 нафар бо ҷароҳатҳои мухталиф ба беморхона интиқол ёфтанд. баъди ҷунбуши қаъри замин дар деҳаи мазкур ки зиёда аз 134 аҳолӣ зиндагӣ мекунанд, 55 хона пурра барқарор карда намешавад, пурра вайрон шудааст. гуфтам мумкин аст боқӣ монда хона ҳама осиб дида дигар. این خیلی زمینجونبیش نبود. ما همیش دیشتگی بود همین یک قرپاسید همین که خدا آوروز نگه یک مینوت میرفت نمیماندی چی سکوند همین که زور میکنم خسته نمیتونم. کمیته حالتهای فوق‌العاده میگوید برای برطرف نمودن خسارات آفت طبیعی و کمک به ضرر دیده ها کمیسیه مخصوص تأسیس شده است. زلزله روز یکشنبه به 5 درجه ریختر مساوی بوده است. پلیس مسکو و ماموریت تفریحگاه مسکو هال میگویند در ماجرای پاشیدن گاز در کنسرت рэпсароёни тоҷик در پایتخت روسیه یگان انگیزه قومی نمیبینند. اصلیشو اکیمبکوف یکی از تشکیل کننده های این کنسرت هم میگوید حادثه انگیزه های سیاسی ندارد، بلکه از بی‌صلاحیتی مسئولان امنیتی تالار سر زده است. شام 10 نویبر در جریان کنسرت рэпсароҳо مستر اسماعیل و بخ 84 در مسکو هال بین یک نفری که میخواست با کنسرت بدون چیپتا راه یابد و محافظان تالار مناقشه برخاست و بعد پاشیدن گازی ашковар از جانب یکی از طرفهای این مناقشه کنسرت از نیمش قطع شد. ماموریت مسکو هال از حادثه رخ داده اظهار تأسف کرده میگوید که برای 400 تماشابین یک کنسرت دیگری به پول تشکیل میکند. ҷустуҷӯи зане ки субҳи якшанбе худро аз рӯи пул ба рӯди сир андохта аст, ҳанӯз натиҷа надод. масъулини ситоди ҳолатҳои фавқулода дар хуҷанд мегӯянд ҷустуҷӯҳо идома доранд. субҳи рӯзи якшанбе чанд сокини хуҷанд шоҳиди ҳодисаи барудхона афтодани ҷавонзане шуданд, ки эҳтимолан 30 сол дорад. ҳанӯз шахсияти ӯ ва сабаби ба об афтодани вай маълум нест. имсол ҳадди ақал 3 нафар бо қасди худкушӣ худро аз кӯпрук ба дарёи сир ҳаво доданд. аз инҳо як нафарашон наҷот ёфт. дар душанбе ҳафтаи Аврупо дар Тоҷикистон бо баргузории маҳфилҳои фарҳангӣ шурӯъ шуд. дар чаҳорчӯби ин чорабинӣ, ки то таърихи 24 ноябр идома мекунад, барномаҳои консертии оҳангсозони аврупоӣ дар консерваторияи миллӣ, намоиши филмҳо дар созмони фарҳангии бохтар ва ҳамчунин баргузории мизи мудаввар бо ширкати мутахассисон дар назар аст. хабарҳои бештар дар сайти интернетии радиои озодӣ, шабакаҳои иҷтимоӣ, фейсбук, твиттер, ютуб ва ҳам замимаи телефони ҳамроҳи шумо.